ะดิ้งกับบักลังกะละเก็มดิ้งยาเวงอุลุมพลังบดันรุกิดิ้งเสหาจันยิงซาเพรในควอเตอร์จงกับ PWD กับบันหลายเหล่าสัง South West Council District ลาบันกระโดบอุลุมพลังอุละเก็มดิ้งฮักกะปอลบักมัก Excise บลาปลองดัก District Disaster Management Authority DDME จงกับ South West Council District กะดังยาชักมันNamar kata halor kani gajingja nakaliang jo superintendent Jongki Pulet ka South West Council District uba B Jerwa MPS ulabu ke jingmaham bating balada ye kibrio kibakum kini kibadan ke jingmen siem ban shutang dusman ye ki klaw kibatap bat kilom nakabenta Jongki kaan kalaap lupa da kebayok kem tang kata ulah kentu ye kipat pa bahakum kini kipor badan ke jingrang terkhong kimdei ban kensting haba kidon ha ke jinglet lenti ringkat uduma ha kiti henry kidei ban long kiba pikir ya rukam ban berat ya uduma ne ukendok jemprut khnang bakan nom wanra ke jingja plu kilom ni ki klaw ki batam Tan kuat kita tahu. Biar itu. Biar apa? Hey, wasit kita tahu. Tan kuat. Udah terus. Pai ba bro ngakwa ban ai kata kacing kro iki mo ba kimdei ban le kini bro namar menta di kapor ba bel air te ka kloi ba ka dingro bakan mo yom ka spread ba ke te kacing ma ka de mdei tang iki yang isem ya thong gi brero kloi ba ban ing te hab ya perkhat ba te benta kani nginang ekran hi but disaster management ro ke team bangin ya penlong awareness in select siki snong khamtam sngiyo nang ta manginya kenya ngilasna ko ke group ro bagi rang masno manginya perkhat bahai kani nginya penlong gajing ekran ka meeting bat ki baro ndai kindiyo ka awareness ka babyang ngin pen batai ki namar ngin dalap sisa badan bale tengi kum kaan ngin habya da ka case namar kani kamlong ki hapan perkhat ngin hab ai da ka case ka ba ba kinyo ka jing sneng ba te kumbang ala batai ngin ya penlong ka awareness babaro ki yu kisnong ithawing inyo ban petep yaki bakim dei ban ki ban pikir ha ban suthu ba ki bread tang no cigarette no kano ka dendong ding na ka iro kalaban le chaka jingma ineng syong ko ka emergency operations control room and to ka por hingi o jingtep ba kadan ka jing uploading ka deka cloud hi sedian DC office te wood hingi yo ban alert iki fire and emergency services team jungi ki ban poi ha chaka and ka jing kloi jong ki banwan kalong kumbangi practice kumbangi le ya kanika mock drill hang ni hi te yo ban ben lip no mo ya kading sho ba kan jai yo ban test ro ya ki protocol jungi ki bangi di ban le ki don gi chaka ba ni bangila ting ba yo ki poi ki quarter ki ngi yo ban pen evacuate gi brio hakajo ko poro kani gidon gi post jong gi MCL ngiyo pan pelip no kading te kalong ka biang ba ka exercise kato te kani ka pani ya ka jinglong ready jongi
bangi kanu ka disaster hi as a district as a team ngi la face ta kabyang ha bakaya ha bat kanika babdel bangi liam ta si so overall I think kanika experience ya baro ki officers yi khamtam jong ki police jong ki home guards jong ki fire service kalong babyang kila sutho kila yo kata ka jingmentoy ka katika main ka learning hi ya baro bandaton kanu ka jingja kumno as a team bangi barongin report siang to chaka kumno bangin yan tackle lang te ngai khoplei hi ya ka district administration bangi yo organize kanika event mataksi